बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन आदे हफ्तागे होमैन फेशिगिन बुरास्पचे कोम्मे दुआ हक्वेस 11 बारिया मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स मिगडी ගෙනස්තේ live ಗೆ මියදුගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් එම්මහා බෙදුන් තෙරෙන මර්හබා දන්නවා आज मी प्रोग्राम की तिबे फुन बेनुवाने दीनी तफात के की मालूमात तिबे फुन फसेहा लिबी नाने गोत्त हेदमुगे तेरें अळोमें ගෙනස්තේ प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स में मसे कोरने कोम्मे हालते गेस कोम्मे वगते तेरे गावस तिबे फुन दीनी मालूमात अबदुस ගෙනස්තිन मुगा देमिहुरु एगोतो मिहार अळोमें मी वेति कुरमुंदा दति दोस्तवगा आदे आम हालतुगे नमुगा अळोमें मी हेद कुरमुंदा दोस्तवगा वेस तिबे फुन दीनी मालूमात फोर को दिन मुगे गोतुं अळोमें ගෙනස්තේ प्रोग्राम की मी प्रोग्राम ගෙනස්තේ उस्तुबा बलालायर तिबे फुन सिंगडा गन्नवाने फदान कोम्मे दुआहक वेस अळोमेंगे प्रोग्राम गा दे दीनी इल्मु एरियक बारि वडा गंदेवा अदि हम या कीग अळोमेंगे दुआहक मी वाहक दक्कनी ए दुआहक कंडेले हास मौदुवक मेदुगे प्रोग्राम गा अळोमें ना कीग हम प्रोग्राम ते फदान हम दे दीनी इल्मु एरियक बारि वडा गंदेवा एगोतु मेद अळोमें ना की बारि वडा गंदेवा दे दीनी इल्मु एरिनके अश अहमद समीर अदि अश इज्जुद्दीन अदनान दे फुनस प्रोग्राम मरबा इंगेता ಅದು ಅಳಮಣ್ಣಾಕಿ ಮಿ ದೇಶ ಹುಂ ಅಳಮನ್ ಬ್ಯಾರ್ ವಡಾಗನ್ ದೆವ್ವಾಣಿ ಮಿ ದೆಬೆ ಫುಳ ಅಳಮಣ್ಣ ಮಿ ಮಿಯದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಮೌದುಮಾ ದೆವ ಮುಂಗಿಂದವಾಣಿ ಅಳಮನ್ ಮಿಯದು ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಣೆ ಮೌದುವಕಿ ಅಳಮನ್ ಮಿಹಾರ್ ಮಿ ವೇತ ಕುರಮಂದ ದೋಸ್ತವಕ ವರ ಗುಳಿಫವಾ ಅದಿ ಅಳಮಣ್ಣ ಕುರಿಮತಿ ಗ ವರ ಕ್ಯಾರಿ ಗೊಯ್ ದೋಹಕ ಗುಳೆ ಗೊತು ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ಈದ್ ಉಫಾ ಲಿಬಿಗನ್ ನಂಬಿ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಅದು ಅಳಮನ್ ಮಿಹಾರು ಹಜ್ಜು ಮಹುಗೆ ಮಾ ದೋಸ್ತ ವೇತ ಕುರಮಂದ ಇರುಗ ವರಂ ಅವಹ ಅಳಮಣ್ಣ ಮಿ ಬದ್ದ ಕುರನಿ ಅಳಮನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ ಈದ್ ದೋಸ್ अळोमें दिवे हिं कियावतुं कमगवानी नम बोडु ईद दुवस ए दुआहा अळोमें कुरिमत लायरुगा बद्दल कुरायरुगा अळोमें विस्नम वी कंततका अदि या गुलिफवा कंततका गुळे गोतुं अळोमें मियदुगे प्रोग्राम गा वाहक तक्क मुंगिंदान इज दिन मी अळोमें ईद दुहग वाहक दायरुगा अळोमें फाहा कोल्ले अळोमें मुस्लिमुं ईद उफा लिबिगन्नम वे रंगल गोइत्तोगे वाहक अदि ईदुगे वाहक तक्कम फशम योलेन एनम साळोन हितेंगरी एगे कुरिय कोडको जहिलु रंगल वाने फरतम मी मौदुगे तेरिय वणुमुगे गोतुं मुस्लिम अळोमें मेहर दे ईदे वाहक मी दक्कनी दे ईद फाहा कुरमुगे वाहक मी दक्कनी එහෙනම ඉස්ලාම් දීන් අවමුගේ කුරින් मी अरबिंगे तेरेगा मी किनेब्बा मिकंकम मेoti ईद फाहा कुरमा मिकंकम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बाद अदे दन मेति कुरि सवालुगा जवाबुगा हवणमेन एगे कि मेति इस्लाम दीन आवमु कुरिगा वस जाहिलिया जमानुगा ईद नेमेहुम फाहा कुरम दिए एकम जाहिलिया ज़मानुगा ईद तका कंतत्त मुनासब तफाह कुरम दिए कि इस्लाम उसूल तका एक गोता कशन्नो ए दोस्तरो कि तफा दीन तक तफात मियतिगात तफात फिकुरता वो अमीहुन तिबीमा एमीहुन एहमे कितमा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना ए खलीफा वडागन ने वेरो मदीना गा हुलबरिम बस जाहिलिया ज़मानु एहम उफा कुरम दे दुवस अनस बिन मालिक रदियल्लाहु रिवा करे हदीस गा कि रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजुर कुरेबुल मिस्तकुन जाहिलिया ज़मानु से मु ईद गोतुगे बलागन कुड़ी वरको उफा कुरमुन दिया दोस्त के वे एह दे खलीफान विदाड़वी कदिमतु अलैकुम वलकुम यौमान तलबून फी जाहिलियति वक़द अबदलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरम मिनहुमा यौमुन नहर व यौमुल फित्र ए खलीफा हदीस नु कुरबनी हम कशवन ति दे दुहुगा बदलुगा तियबुर हेवगम वा दे दुहे अल्लाह सुब्हानहु व तआला वा फी ए फित्र ईद अضحى ईद यौमुन नहर की मिदे हदीसुगा आसमियती ऐ मी अगुण में गुरुबान कतिला नता कि रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गफरात में गया अगुण में किया गुरुबान भाई में किया ने पाकिस्तान ता किया ने में बकरा ईद हम किया ने एक गुरुबान कतिलाती इंगे तो एक काम तो हम इस जाहिल ज़मानु का एमी हूं ईद फाहा कुरिकम मी हदीस अगुण में बेंगा दे मदीना का मुस्लिम बस एदवस्त में फाहा कुरम दनिको अल्लाह सुब्हानहु व तआला शरो में कुरवी अगुण में ए एवरे हेवगम वादे दुहे वकिन खासा को मतिवरी दे अवकमका गुड़िगें मी अन्ननी अगुण में ईद मैं बेंगे अगुण मेंगे ईद की मी हेन मिस्मुं मी फाहा कुरा हेन दीन तवगे मी फाहा कुरा मुनासब तक बुरे मतिवरी उफले अगुण में लिब्बा दे के अवकमका गुड़िगें अन्ना हदी अल्लाह शुक्र अदा कुरमा अल्लाह अगुण में तस्बीह कियोमा आई तकबीर कियोमा अगुण में कलामतिन हदमा कुरुम तेरें ओन्न जे चेकन फाहा गगंत समीर अळोमें हम दमे हम इज शायद दिन विदाळ दे जाहिलिया ज़मानु गो इसमें कुरमा गो अदि अळोमें गे मच्च दे दुहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान को दे बिकन एंगे मिदि एन सलमान हम इतारा स्वाद का अळोमें हम दे ईद गे वाहक दक्कायरु गदमी वाहक दक्कायरु इस्लाम दीनुगा फाहा कुर मि हुद्दवेगम बा मुनासबत हकी कोबा बाय हम तफसीली गोते हम बेन तेरें एंगे बेन वेदानती बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
mi shekiziten ifkha kore hadis e astu hage to mi babu gama asase algon men e huttenje e furto kama ki mi nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabe kon hadis kore bas huluga mi emihun jahili zamane basru murad ki islam din ke kuriga islam din awmu kuriga emihun ufa faalukon ulun deduwa oikka embima e emihun kabafang zamanun sure mi faha kurum asawa ide gwaha ka mitaage dakkan ehme e yurta faha kurum daniko islam dinuga adha ida fitr ida allah taala sharo kurwa fa ekam bayan kurwa fani ege badaluga evra hiyo de dosteywa em ein dehe kodeni mi islam din awma fahuga emihun kabafang zamanu sure faha kurum idu faha kurum manawegen diik mita nukta ki emihun faha kurum de idu ei shirkuga macca nune jahili zamanu gottakuga macca faha kurum de idekkame nenge mane ki ei nunege mane eidu manawi sawbaki emihun jahili zamanu wattafalekan eidu faha kurati nune ei hadis ko bayan foti rawe idalun timannamen deduhegga ufakon ulu nimu ehme e ufakon ulun eidu gotuga ufafalukon ulun islam diinuga kuriga ulamun dia emihun kabafang zamanu sure ulamun dia deduwas باطل قربا ايگ بدلوگ الله سبحانه وتعالى شارو کو رحمتي algol menna adu haida fitur eid min war saaf ko benge sagafi gotun kamuga yes adi kommo solokun kamuga yes muslimun nan eide gotuga faa kurun huddan wanakan adu haida fitur eid fiya ehen ebes eide den awon balanje kobato aslu eidek eide midenne kobato beg maanek eide mi kiyani ahara kafar نوني مها كفار نوني هفتا كفار إعادة واحتفالات عيد ميكين إعادة وات كم مهركو سلام أضحى عيدهم إعادة كون إبادة هم عيد ميكين فطر عيد إبا إعادة كم مهركو وكي دوه وكي وقته إبا فاه كورن خاص قتيجا إدوها كماكون بهيته إدوها بتقديس كره هم بما عيد كي أهرا كفار نوت هفتا كفار نوني مها كفار إعادة واحتفالات احتفالك معنی کہ ایگا دوه خاصه کرما ایگا زینت تریوما یا ویدین خاصه کنتتکین الگو کرما می کینی عید تمانه وفا فالکو امیما می اصول بلافکم گانا مسلم فاه کرن اون میکحال عید تکی احتفال تکی اضحى دا فطر عید انگا میاک اون فاه کولن جه استوگا وی ورم مهم نکته ای عید کی کوم بیگوس قبول کرا عقیداتها کا گولم ریچین استوگیتو egmane ki emihunge terega maakkon hite farattake nuniyam faaha kurbe tarihi hadisai komeskamaka guligen eidem yanen em ei bayge khususiyat terega himene kam ebeko fakikodde ramzu kodde kam eideki kom bayges em wima muslimunna huddawegen wani sharobegen wani mede eid faaha kurum enun duwasta eidu gotuga faaha kurumaki muslimunna huddawegen wa kamenu ei dehasiyat enhasiyat ki kurindenne hem bayge aqida gulun hurikon kabat anebbe ki islam din sharo nukure islam din fiwa ehenihen sagafattaka dina adi khassuko algon men ebeka khiya mi khilafe gatuma asawa mushrikunna yahudinna nasarange khasiyatu ki tirege himene ebbes kamega baarumaki hudda kamenu adike temehuna khilafuma angwafun emen khassa kantattaw tere muslimuna sharo wagemwa khassad ihtifalaki فطر عيد أضحى عيد عيدك واتفاعل عيدك غوت أضحى عيد فطر عيد نون إبس عيدك فا كورمكي مسلمنا هدوغن باكمن شايز علوم هم عيدك واحد دكار قدام علوم هم دبي فلون واحد كان سلام نينجي ميديا كم كي علوم منا مسلمون كم تجد عيد واكن أدي علوم منا عيدك غوتك فا كورم هدوغن با هم كني هم واني مي ده عيدك علوم منا ميجي دتين دوس فاهم مبادل كورني علوم إيه ترين عيد الله عيد دوس الله عيد علوم كورمت لا يرجع بدل كورا يرجع عيدم استقبال كورمت تكا علوم كورن جهنم وكي كانت تكين يبغى هذا ورّن سوالتي كم تبي سأقول من ترى ميها ركيه كمناسبة تكا إكيه كانت تكوم هيك استقبال بكورة تو ميها أقول من ترى كهم باي ميهم مي باي ميهم جه خاصة ميهم نكوم هيك خاصة وكانت تكا استقبال كورم أي أننا كم هم أقول منا مي استقبال مكوربني أقول منا الله سبحانه وتعالى جماتين هذا مكورم تكا لبوا أدي كلامك تكبير كيا
tahlilu kiya adi Allah qurbanko Allah subhanahu wa ta'ala kalima pulu mativeriko waragina kantate kuruma mi adha idha ke agun menna ete mi hadanta ke akodde kantatta ke islami tarikhun adi Ibrahim alayhi salam ge mi siyarata ekale faanuge mi mani qurban kurewuma kantat mi Ismail faana de ba kalun kantatta mi istiqbal kurara agun visnam me jeheni mi haro me barakat ramadan ma sagun ma tayyar wahem mi geterege mi haro waragina programs take waragina kantatta schedule kurei fami hatibe to ekam agun men dima fami khassa halatuga adi mi male sarahadduga mi ule mi hunna besama annani kantatta ke rei farawa agun visnam me jeheni agun me istiqbal mi korani hama ekani Allah kiyamantarika ada kurumo gotun kureve ekala dinu hudda kura kantatta ke kurum eniyen onnan jeheni adi wakin khassa ko mi geterege hama mi darumaya sabab libigatumattaka udhuhiya katilun nota qurban kurma niyeggam fawa mi hakkamuga wanina meena miyati niyafati kanumaga istatte kanu miyati ekam duruwa e bajhe wakin khassa ko adi miha faafe kawwa kamaka evs miha ko istiqbal ko genwan misala kay tangarafa timanna mihar mi idu ama timanna bajhe war maja kandatta ke kolla ekam diinu huddanu kurabba evs kame kurma agon men egotak ko genwan den oti misala kami eedu hattaka agon me istiqbal kurar hama eedu ho eedu hedun hodum me sagafi agon menge kuri adakada tere semine kame riti hedun hoduma hedun gatuma hedun luma ade eedu dairo himi agon men engene me humadullagen samme ma eedu hedun lag ufa faal kurma agon dekkumattaka kan kurun huddabegen e kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge dosaru gas e kalefan ambi kamle kamuga wa aisha to fana rihuga de ang kujjaku melem kiyemun diya wa hakadem mihun kiyeni lawage wa kennu etanu yati datta ekam kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamana mono fo eburuvi den ko me abu kur fa wadagen den nabiya kit rasulullah sallallahu alaihi koluga me shaytanage me wake ki music unake mizmar ke mane ki me e dosaru me raage den kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko baykavse iduhen ade hem ek miyadaki muslimun ufa faal kurmattaka agun men oy duweke namis mitanu egeni agun men diinuga mi hudda kura memba hud tarhage terega ufa kurmattaka agun men kan program take rewon ei masalen none ekamaku kande de jinsuge mihun evve masunive adi miyati haran kure evves kame adi ei edu edekam muna kitemme muhimmu faha kurum muhimmu munasab dekam ga diinu haran kure evves kame adi ekamakun fahish amalaka magfahidana kame adi munkarataka magfahidana evves kame kurun ekamaka tayyarun agon me koggen nuwan agon Allah kiyamantarik ada kuruma edo muslimun eba miduhoge edu ufata faal kurun egetere muhimmu en ufale agon men Allah handuma kurumattaka alukan miyati edu namada tayyarun riti hedun lum mirwas duwa taketi beenun kurun edu namada dare eda magunnu ehm magetta ikhtiyar kurun edu namada devero agon men getere ham wi hagina ba ko baverivun ekam mi halato agon mennaka hiyennuwe egotaka mi fahar me dani ehn ekam mekom rarruga a muhalato rarru egotak kanta kurumaki hama edevegen wa kam awmen hama ida badala ayruga awmen hama awmen mi divehi rajya badala kam ga menna me awmen idu tam mi fenne awmen hama war ufaluga heda kura doste egotu awmen war gina kantata komme rashek gaves komme hisabek gaves ba rawa hinga kantata ke ba kuriya gende dem hame izzuge wa izzudin wahaka folga faha kurevi hududege terega algomme mikandata kuranche hena wahaka ana metara swalake algomen iduge ufa faalo kurmattaka iduge mi hinhama jehun ufa amerikan faha kurmattaka kurei dana kantata ki ko bato adi algomme visnam mi jehne kon kantata ka bae mikan kurumuge terega adi mi amko mi hudda kantata ga awon badar hudda kantata waragina e shariatuga amko mi mana kurwa fa huri kankama emanakura afri kankama qiyas kore ya wattarwa kantata fiyawa dengru uriyakama kisaguman hama hudda kore afri kanka emvima me kulwaruge tere ufa faalo kurumuga algon gengulanje mingan take shefa kore be mi huriyas tagetuga he maamko algon kam kulam meda kulwartan football kulum kam gashi odi kulum kam gashi bashi kulum kam gashi pikankan koravida ekon ko midenne he ke dejin sumasune uma me gagoli uma tentenuga music kuluma mihar mikiya baatu lawate kiyuma me baatu kankan astuga lawwe sawumna kien ehnos e me wiyanu da fahish kantatten himene lawatan himene gennuwana deyako music himene gennuwana din ufa faalo kurmattaka hameken kuren algonmenterega hameken kure kankan vegennuwana ei hameken iti manmenna music show nobebuni weden hesafir ebe super neteke nu ufa faalo kurwen hame ziyara kurma adinu bes kurden ne shariatu ge into tere kulwarto kulma kan kurwe
ekongos intaka rakkateriwan jehen eiwawutki ei hamekin eidek ganna huriha kameka siti khassuko eiduga menani eidaki alokomen ham eidu mi feshani huriha em baariwa eidu namada mi eiduga alokam mi golani hajjuge alokama goligen men mathiri alok istande rukunaka goligen an alokam mi bodo eidaki adi hame fitur eidaki ramadan ma rode fo fitur eid mi hajju fo adha eidu menan ema i alokama golun hurika mi kamaki egi tereng algolan ufa me faalo ufa faalo kur mattaka shariatu galawah modi eiduga rodifmu saran kurafati e jehing eddus saran e jehing eddus mane terawada duha me rodifmu saran kuramoti ei ek ebbe kanebbe ziyara ko kaabo hada ufa kur mattaka warabbada magfaywe genda andaddu edusima e edustoga mihun lode nutibima ehbima e usulum balafiyam khulasa kiyama hudda kuliwartaka ufa faalo kurma ziyara kurma mikankam korwena algum nennos mi fahish kantaka magfaywa kankam badakhla kanka magfaya kan misaka badda ulula mihun ane mi bay mujtama toga kala mi kula jahan gos mihun terega rulveri kon ufedi gos sibato kantattaka gayan alla mi kahar kanka sogeto kuriyama egisaw idoge asu hagige maqsada khilafa kan kurane hemima ufa faalu kurashe hennames ege sharoi intaka mintage hifattagen kuriyedda shirun hama algomenna warrangal hewkamen aswagiyetu hamekeni ufalennu ekbadaluga hama hewkamen ekurwani ufa faalu kurma kiyes na shahama den ama awanda hiwana awme swala ki kama bahagtake takrarumuga fursate obehennames mihar medani tayyarumuga marhalatake tayyarumuga mi oleni hama amukon radashuga ve samajamiya jamaataka adi sarkaruga mosesda mi alonda hama itarani mihar tayyari marhalaga mi kuriyadda faraataka hama tikama guligen hama mi tayyarumuga visnadu muhim kantataka gule gotun hama kommeswaraka bayan kol de fanata adwarragal mi tayyarumunda marhalaga mudanwala hama kurin dennevihin e tayyarumunda kamaki shar'i gotun huddakamaka nuwanya tayyarumase gohe ke mi asaferi huttar misaka emihum rawa hingangolani music show ekkom vejjiyam e kan rawa ganwana hingaga usnuwan mani bodbar show ekkom vejjam hisam ferige oti shar'i gotun balafiyam rangalennuwan එහෙම එබාවතුගේ හුද්දනුන් කම රාවා කමුගා වෙජ්ජියා එසම් ෆෙෂින් එකන් හුට්ටාලාෆ හුද්ද කන්තත්තකුව මිහ මෂ්ගූල් කුරුම මසේ කුරුන් එයි මා බොඩ හෙවකම ගැස්තෝගේ එහෙම ඒ විස්ටන්ජේ නම් හුරියා ෆරාත්තක මුස්ත මී ගොන්නානතකි කලගොන් මෙන් අමිල් අෆරාදුන් දීනුගා මිහුරි කංකම් බලාගේ එන් අමල් කුරි වදොත් මුජ්තමෝගා රංගල ඉස්ලාම් දීනුගේ හුද්ද උසූල් තර එකන් කුරේ මුදාන අෆරාදුන් ekam kam belimenne tekam kurakam vejjam warabod gohen asthageetuga mujtamoga e feturani munkaratta manakuran jeben algomen kege baduru munkaratta ka baro ala bayka algon men bima ei wara hitamur kamadi khassuko dini ihtifalag diinuge eha matweri shi'ar fa kurar ege terega munkaratta wegen diya ei wara terakam هذا أقول هم كودا كودا يجتور كلامه مهار أقول ما ترى بيمهن هم هيفني هينهم وجههم إنسان هم اللي بني وفاء اللي بيجندني وكي كها كندتك كوريمه نم مثالك كيم هم لوبي كوراني كندتك بيس أقول هم مسلمون لوبي كوران جبجه شيخ سمير ويدار فدين إسلام دينه مهار كم ده بس أقول من وكي فراتك كيمان ببون لبا إيمان بكم تيبا دتو إيه ما أقول من إنجن دينه استفاده بسهر وفاء كورمكي haran kama kabane bay mehuna meti ba bisne zuwanun timanna ikte deenaka den uleve kashe beskotaka timanna islamuka timanna beenuma hingade hori ha kama timanna manavegen daninu aslaki edu hoga gon men kuri zamanu gama me buhuri ha firihanunna me suwaj honnadi eduge me ata me atu alum vesadi bay far fenjehun ekam de jinsuge miharu me kurago takanno er edwassa konno kare ei kommeteves එහෙම මිහාර සගුණ මෙන්න තෆාතු හටියඬ බාරලි බේ කුලි වරත කුඩ කුදින්න ශාදි ඒ දුහ තයාර මොතහම හදියා බදියා බදුල් කුරුන් අවට්ටරින්න ශාගාති මාගේ මෙහුන අදිරරු ගාමේ ගෙන්දනි ඒ වර රංගල ඔන්න කම මිසාලක ඊදුගේ කෙවුමේ එම්එම්ව සම ඊදුෆා කෙවුම් රේව නනුන්ත ඊදු නමාද ෆහ අදුහා ඊදුග කොම්මෙත විස්මෙති කුර්බාන් කුරෆම් ෆකිත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෆරි කුල් ඒගේ මස් ඒ කුරියකුම් ෆරියන් නුකුල්වා ෆිත්‍රියදු කලේෆා ෆිත්‍රිය නමාද වඩාගෙන කුරින් එච්ච ෆරි කුල්වි එහෙම එකහ කන්තත්තක රේවිදාන සීක්‍රට් මේ වාරසද වෙච්චස් මේ හැම බාරකදී කොරේතා අම ආයිලා මේ හොන්න උෆාහාසි කොරමට්ටක හදියා බදියා ගොත බන්දු කොල්ලා ෆොනවාලා කන්තත්ත කොරේන එකම අවුන්මෙන් මේ එම තහුනියා කිය උෆාෆාල කුරුම ඉස්ලාම් දින් එවසහර දෙකොළ හදන්නේ කියනෝනේ ඒ උෆලකි හගීගත වාන් ජෙහෙනි ඒනේ ඒ උෆල ෆහුගාස් ඉතුරු උෆල
ඒති සවාබ ධර්මවස් ලිබිගෙන් දාන කන්තත්තක හිමනන් ජෙහෙන් ya shayz din program terege sam takrar kon faah korwe kam me ida golifamwa me gurbani ge wahake ke udhiya katlumuge wahake ke mi kobaba udhiya katlumuge hukumaki adi udhiya katla muga mi visnanje kantata ke non islam deno kandalu wafa kantata ke kobaba arun men udhiya katlum hukum balar e ham mustahab molu itruwegen wa kamen agon men kurun darman livigen wa kame adi kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi ummata taka kalefan ebbakari katila levvi adi kalefan aila taka ebbakari katila levvi එහෙම කොම්මිහක සෙකරි කුරදානක ලිබිගෙම කොම්මක මෙසියති එමිහ කුරදානක ලිබිගෙම එකන් කුරුන් ඒ අගොන් මෙන්න ලිබේන එම්මෙ බොඩු කන්ත අසුමි අදුහා ඒදුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කිරද කුර්ආන එබ ෆසල්ලි ලිරබ්බික වන්හර් මානේ කලේෆාන් ෆහ අල්ලාහ් අලුකන් කුර අදි නහරු කුරා නහරු ගමාන මුෆස්සිර් විදාල්වනි අස්ලු නහරා zabha de මාන තෆාත් ඉස්තිලාහි කොට එගත තෆාතේ නහරකි ඒ අල්ලාහ් ග මවගේ මතිවරි ගුර්බානි තරේ හිමෙන නාමි සූපිතවතරෙන් ජමල් එහෙම කිත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලේෆාන් හජ්ජතුල් වදාඋගා මිහෙන් අමරු ආස්වතීම එකලේෆාන් බරක් ගින ජබල් ගුරුබාන් කරබකම ගාවේ ඒක වෙනමකි අගොන් මෙන් එබැයිගේ මිසාලක මි උදුහියා මි කතිලනි අගොන් මෙන් ඊදුගා මියන්නනි ආසා අබට්ටින්න අගොන් මුස්ලිමුන් අඛුන්නා උඛතුන්නා අදි ෆගීරුන්නා නිකමති මියුන්නා මි එම්මෙ මීගේ තරගේ බෑවරිවේ කාබයි හදා එදෙ මේ ෂේඛ් සමීර් විදාලේ ෆදේ මි ඊදුග දොස්තකි දිහ දුහම් ෆෙරිග අය්යාම තස්ටිග තේරවන දමි කාබයි හදා දොස්තකේ හජ්ජු වරින් තරේ මිසාලක මියති qiranna මේ තමත්තු හජ්ජුග බා මීහා මිසා ගුරුබානේ කතිලන් නෙමෙ හදුයි කතිලන් නොලිබුණු මීහාය එබ එදුහ රෝදේ ෆොන් එල්මරි මිදාල වනි අය්යාමුත් මේ දොස් දොකොල්ලා රෝදේ ෆොන් එබෝතේ එහෙම එනුම් මිහම තිබෙනි ගුරුබාන් කතිල එහෙම ගුරුබාන කී අගුණ මේ බෙන්ගේ ඒගේ කියාමත් දේ ධර්මයා සවාබ හොරි මතිවරිකන් ගනි ඒගේ කෙහෙරිතක ඒගේ ලේවස් බිම්මති ජම ඔරිහා තකෙච්චේ ඒ සවාබ වෙන අන්නාන් ඒකිව අල්ලාහ් කොත්තවම් ගොතුම් මුස්ලිමුන්න කුරුන් එම්මෙ අවලාවගෙන් වා කන්තත්ත දැන් සුවාලකි ගුරුබානේ තරේ නාමි සූෆි හිමනනේ අගොන් මේ කුකුල් වෙච්චේ කතිලාගෙන දිරේ කුකුල් කතිලාගෙන නුවාන් මිහාර සිෂ්ටිහාර බජාමි හුඟේ තෝ ඒ සෝෂල් මීඩියා තෝගේ බොති වන්න මේ තාසා කුකුල් වෙච්චේ තයාර කො කන්තත්ත ගන්නු මේ නාමි සූෆි මේ ගරිබකරි ජමල් ෆද තකති එකන් කුරුම් මියති අගොන් මෙන්න මේ ඊදුග වර මතිවරි ධර්මය සවාබ් ලිවිගෙන් වාකම මිහක දැන් ශසන් උදුහියා කත්ලමා ගොලේ ගතම ආදමි උදුහියා කි හගේතු වර මතිවරි ශිආර mi islami ummatuga faha kuram anna den awmanteres mihar komisoragan kuram dehannu sadis emme kashigin wagotuka udhiya katlun kan awmantere no hinga den e farag mali gotum dattaka vedat hunnat sidade rajyega bakarichi geri den sore jamalas no den bakar komisoragan gole echi libun dati umaki sagetu ekkam dekam mihar allah rahmatu warag gina mihun astuga mika eba kure rajyege sedi beru gawmutaga me hinga program taga baarwege bes kure netima den udhiya ge shi'ar barabbar kanka agumna hadan kodem furtokuma ki allah subhanahu wa ta'ala ibrahim alayhis salam me itag ahare banden dariyaku libum faskuro bafa e darikalun ismail alayhis salam debafa ekadeg fan qurban kuroba ibrahim alayhis salam amur kurbi ma darikalun goyagen nikmodagen darikalun qurban kurbi astu hagiyatu ekayfan ismail alayhis salam ge kandura puluga e khanjaru jessevi ekayfan qurban kuro mattaka ehennam allah subhanahu wa ta'ala ge iradu fulu oti ismail alayhis salam e qurbani ga atluwegen diumennu enos ibrahim alayhis salam imtihan kurabun ekayfan e darikadaku mudebba eha genudu bahattawa den edebba darikalun bas allah qurban kura darajaga ekayfan ge iman terikam hurito allah ta'ala imtihan kurabi ibrahim alayhis salam ekayfan ge darikalun ismail gufana eha duruga hunnum dieruga se ekayfan falastinu ge sharhaddu golum dende en ismail fan hunne hijaz karaga makka ga adi ekunma ekani hunnevi deteren ekayfan wadaga baddu kurba faharuga mi angawani ekayfan qurban kurwa ema e qurban kurwa allah subhanahu wa ta'ala ibrahim alayhis salam hofum fuluga dekkeyima ha wagutun e taba wadaga ismail fan ga arhe wadaga vidalu timan kadayfan fen wadaga fi kadayfan qurban kurbati kadayfan ge khiyalaki ra'yaki kubato ekadayfan vidalu yama emme bahe emme furtamannas vidalu ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin e bappa fulay kadayfan man Allah ti amur kurbi kante kadayfan tanfiz kurbashe Allah iradu kurbi kettiring wati kadayfan timan kadayfan fen wadanwan embima
e amuru fula difa kalunga riwatan kiyamantiri wadage ebbes kali etirada nukuraba ekang tanfiz wegen diyei midenne wihin ibrahim alayhisalam appulun ekay faange karfulugo jessi enos allah subhanahu wa ta'ala ge badaluga bakari qurban kuro mattaka ekade faana debi den ekay faana eche qurban kurbe e qurbani ge zikura algon me akuram bedani miga warabbode tarbe fiyalte ebor mihaga amil eduntan allah ta'ala attaka qurban kurun ena kitem lobiwa echekkamu gavis allah ga amurful ama eche qurban kurun algon men jehek e algon men mudakamu gavis algon menge wagutukamu gavis algon men lobiwa eheniyen kantattakkamu gavis allah subhanahu wa ta'ala amurful ama algon men jeheneke huriya eche qurban kurun mi nabiy sallallahu alaihi wasallam mi udhiya katlebi qurban kurabi ekale fan ummatu ga ahulwar ku faraktas qurba fan ya ihsan fishi meedo sawol men ezikura akura medeni hagiyetu ga waram muhimmu mativeri zikura mi udhiya ge zikura ki shame eid namaz ga eid doh ga ga dakka eruga aw men eid dos feshige medeni aw men ama gina bayo ku jamawege mi feshe eid namaz dun ade yalo men eid doh kura emme muhimmu kamege gotu ga vesmi kuran eid namaz diumuga samal kan denje kan ta ki ko baba hadis dama diumuga bay bahak ta shefa kura fegterega am usulukum bala fiya huwa mi ilmurin fa kura fa huri kan ta terega ma eid tahuniya ki messe hama eid namaduga gulun huri kam ege turum eid mi namada hinagatuma mi huwanduluma mi eid namadan eda magu fiyawa ehem magakun magu badalu kurma emburi anneruga ehem magakun awma den eid namada diumunga she vidalu hen adha eeduga monnani amukon ecche nuka dium e udhiya katilami hekkamuga wanama eya senega udhiya en furtama kew den udhiya katinu lakam vejja manen masse kanwana e ena nuka diumakun as udhiya kaane chenega nuhore ehem bima ene hama mi adichi kan diye seki masse no kan udhiya katilami hekkamuga wana menega udhiya en furtama kewun ei hagetu mustabagem bagotake dengane eiduna maduga mi emmem miufuluga baawri kurumaki astuwara muhimmukama khassako mide miha algomag mihar miti bahalat tafatu dan midenne baliharatu kutu ekam am halatta guhuri radushuga hama eiduga amuko madan to idnamad kurumuk astu maqsada ki sei kodaku dinna anghenunna emmennan etera nikmaye gota otun astage te beenuma kehma midenne kala balihalatu ku zarurat netijiyam am halatta guhuri mujtamata ga hama deenuga huriha emmen miiduga baawri kurumaki warabboda bar alwa afekam dehenos mi awam miti bahalatuga bali feturumunda zamanag gejjam e misaya kodaku dinna anghenunna emme niktuma awman khas umurun doshi mi hun niktum eha edeviga no ekam ga winames mi den amuko awman mi fennam hunna kantete ki eida guligin ita hunya ki adi khas takbir kyo me takbir kyo maki ilmorin bayan kor de takbir ga wa de usul de uslub ko ki takbir wa ke mutlaq takbir ek mane ki amuko miskitoga nulasmi bazar togas pihun dirwala mugas takbir kium ei mi hajjumok forto de do terega ma agumane takbir kiyen in khassa takbir ngabo ei arafat do fatistamad fashingos ayam tashig fahudos ei mi terwana do asur namada hame ei irosuni me takbir nimeni namadu ko fahuga kiye takbir e khas takbir hemi de takbir sama kiye mi dost ke mi ek mane ki miharmati amko hum takbir ke mustahab dost ke enos arafat do fatismad ferin khas takbir e fashe namadu fo ke takbir em es hagetu ke ida goligin ham algon me samal kon denje kan ya sezden mi alom ham mi eswala ham goligin anna swala mi ham shayga wa ka fulgas pa kurevi amu halate kan koronno gedden adi tafatu take am mi miharga mi halata goligin anna kan den awme mihar maliya visnadi kamuga wenam mes awme ministry islamic ministry mes mewani bodu jamaatu ga eid namaz nu qur'an kan makandalu wa fehenna mes miskitto ga eid namaz kurave ena mi hen ko mi bali halat mi hori gotum mi fada haletto ga hori tantanu ga eid namaz da faratta ko amu halatta ka tafatu ko visnan jehna kantatta ki ko baba shakkane eid den namaz ke agunu men sunna muakkada me ken e gada fada sunnate den ekam sawala ki tiwdaadu vi hem mi halate komiheko semihegge halate miheka bazan kurange netto ema egotun agunu mene benge bali mihun meti jamaatu ga nama jamaa mihun evvetantana bodisi jamaata wakin khasa mi fada jamaata ka diun e agunu menna ebe miheka suwala ki geega ena idu namadu kurabi danatu notononto e kanne bay me saati manne idu go faluga baawer no veneti mahrumani he no
Allah subhanahu wa ta'ala emiheka ekum gote saguna muslimunga aqida ge hemene wara muhimmu bay rukun hewmin wara nu ba wara imamu enunto timanna gastuko ko kamennu ena kuri kamen he mi halatu ga wakin khasako efada bali miha e kuda kudin an kudin wes kudto kudin efada kame dimma birwari kan emiha ge engeni emiha ga halatu egota dande kamwanya ena gega namadu kurun gega hama e namadu kure vidan dirakko ham kurun imori me dalwani kurebe ne den boda mege awlawegen wani ingeto jamaatuga e boda jamaategga kan kurun adi kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam me namadu kurebiya siiduga awun megene mi hustakuna sahara ne kumada bodu memme ek evve tanegga awun me kiya aslu ground uga enunta kamade me shay samir daale me ground uga me ti daale me islamic history nimma me male mi sarhadduga nukura datto ekam rarru kurebenta rarru kurara awun men hama bi havas bayko ekamako me ihtiyat waake awun men komme kammeges balanje he kamme en sababu hifanje datto en sababu ge hifaagen awun men Allah wakil kuran jene ekam misala ke do bane bay mona mask ko nala enno misked da mask ko salan dawe ingeto ei mask walaage namadu kurun ebbay ko dekeni ei huddanuwane namas aslaki ne me huddanuwane kama kami fada halategge kandelege namaduga meti anhanaage sadi firhenaage mono ekkon newa kurun nahi wegen wan datto ekkon newa kurun ekamako agamati gechchuna mono newa kurumenno mask wagon madanje hene doctor ego lafa deeru ekanta kuram wan ingeto anekamaki agon me hama sanitize aiches ingeto me hama eche hifagen diu ege misala kam iskittawga sefada me intizam ta hunna hore sunnet nekkam ga avies amille timaga amille rakkala me ida daru ego taggen divden balimi hunna emme tutto kudin kuda kudin vi haves madum me faharo gendem namas me agon me tere hama waraggina me hon eba fene hama tutto kudin goyagen maskos naala data me agon menna evve salegga dini nazarakum ves adi me adi ittimai nazarakum balaru agon menne benge miharu mitibi halataki miharas midani hama kesta duheka duhaka kuriga hama in halata gaaganaka gosamyati de agon me magmati men uletiwe ginem honna ihsas nuwe mi bali ulekame enunta insanunga tabiyatu honna insana tanegga menage asluena amuga adawegen kura kantattake huttunime ena megani a kamevdimavik eka miha amuko ulego tawlanya ena mihibani evs kamennen ekama hagiyataki balige nurakka ebote agon men jeheni ekama me sihi mahirun de lafa eggateki misketa jamaat diu miyati agon warabbodu niyumata me datta me huri hado hutti fowwa mikan eme idu hoga segota agon rakkatari wegen namada damwani adekka agon men migiteren bali mihunna hama mihun ge bayre nuwe gege mihun e namata kurun ade mihun idu ufaluga ehem mihun ufa hasil ko dinumattaka geeti maseka kurun ei asun Shami Eid namad ko agata karda o mi farge Eid namada visnala fam mi swal ko lam gesto almenna den ha by far mi gotan ha be kuri matibe Eid duha hukur duha eba evegen ada almen Eid duha Eid namada hukur namada visnala re gotaka mar ekkada gotaka kurve de namada befa mi ammu ko almenna waka men nom wima am be fulun hitu ko fe dan swal mi gotan evvima Eid duha hukur duha Eid hukuraka wima namad kurmuga kine bay amal kuram mi jehni mi nabi asam hayapologes ida hukura ebuhri jamaa efa jamaa wima awol menna wara saaf kon amasalaga amal kuran jegotu irshad eke fon farapolog assawe eke fadis kurafoni tibami hunge mi dohuga iidu namada hukur namadu jamaa wajjikam gawanama mi iidu namadan haziru mi haya enaga maccha hukure nete egmane kena hukuru kura kan wajje hukuru ena maccha wajiben none ಎಂವಿಮ ಹುಕುರ್ ನಮಾದಕ್ಕೆ ವಾಜಿಬ್ ನಮಾದೆ ಏಕಮ ಈದು ನಮಾದಂ ಏನ ಹಾಜಿರು ವಜ್ಜಿಕಮ ಗವಾನಮ ಈದು ನಮಾದಂ ಹಾಜಿರು ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹುಕುರು ವಾಜಿಬ್ ನುವಾನೆ ಎಂವಿಮ ಏನ ಹುಕುರ ನವಮಕಂ ಎಗಮಾನಕ್ಕೆ ಏನ ಫಾಫರಿ ನುವಾನೆ ಏನ ಈದು ನಮಾದ ಗೊಸ್ಸು ವಜ್ಜಿಕಮ ಗವಾನಮ ದೆನ್ ಏಯಿ ಆಮುಕಂ ಮೇನ ಉಸೂಲಕಿ ದೆನ್ನಮಸ್ ದೌಲತುಗೆ ಫರಾತುಂ ಈದು ನಮಾದು ಅದಿ ಕುಫಾ ಹುಕುರುಗೆ ಜಮಾಯಂ ಹಮ ಅನ್ನ ಬಯಕ ದೌಲತುಗೆ ಫರಾತುಂ ಹುಕುರುಗೆ ಜಮಾಯ ಒತುಂ ಏಯಿ ಸುನ್ನತು ಮೊಡ ಫೆನ್ನ ಕೊತೆ ei nabiya sallallahu alaihi wasallam kurana fa inna mujammi'un timammen hukuru kuraname igmaneki raitun iteren hukuran anna bayakan hukuruge jamaayat timan kay faanu hum qaim koddename ekonnames iduna madan a mihunna den alun hukuruge jamaay wajiben nune igmaneki den hukuruge jamaat emun diyessama e namadhoma kamdan hukur namadu gotuwa emindan noni iduna madan diyemi hukuruge jamaat diyes namadu sahawima egmane kene edu mendur namadu kura kan wajjehene hukur namadu kuri me isam ferige
ಮೆಂದುನವಾದ ಬದಲುಗೆ ಕಬೂಲ್ ಕುರೇನೆ ಹೆನ್ನಸ್ ಏನಾಗ ಮಚ್ಚ ವಾಜಿಬೆ ನೂನೆ ಈದು ನಮಾದ ಕೊಫಿಯಾಂ ದೆನ್ ಹುಕುರುಗು ಜಮಾತ ದಿಯುಮೆ ವಾಜಿಬು ಕಂ ಹಿಸಾಬು ಕೆಣಿಗೆಂದೆ ಈ ಅಸ್ತು ಮೀ ಮಸಲಾಗ ಬೊಡ ಇಲ್ಮನ್ ಬಸ್ವತೋತೆ ರಗಳು ಬಸ್ವಕಂ ಬೆಲೆ ವರಾಗಿದೆ ಖಾಸಕವಾದಿ ಮಿಕಾಲ ಹಾಲತ್ ಎಕ್ಕಂ ಗವಾನಂ ಇಗ್ವಾನಕಿ ಆಗುಮನ್ನ ಎ ದುವ ಹೆಗ್ಗ ಬೋರ್ಡ್ ಜಮಾತ ನಿಕುತುಮುಗ ಮಸಲಾಗ ಲುಯೆ ಲಿಯಫು ಎಜ್ಜಾ ಮಸ್ತುಗ ಈದುಗ ನಮಾದ ಆಗುಮ ಗೊಸ್ಸಿಕ್ಕುಮ ಗವಾನಮ ಹಿಸಾಬ್ ಫಜಿಗೆಂದೆ ಹುಕುರುಗು ಜಮಾತ ನಿಕುತುಂ ಖಾಸಕೋ ಮೀ ಮುಸ್ತಾಲಕ ಉಮುರುನ್ ದೋಶಿ ಮೀ ಹುನ್ನ ಅದಿ ಎನುಂ ಬಸ್ ತಫಾತ್ ಹಾಲತು ತಿಬೆ ಬೇಫುನ್ನ ಹಮ දෙන්න විදාන කොම්මෙන් දියුන් එහා රංගල නූනේ සෙන්නම ශාරී ගොතුම් බලාෆියම් වාජිබ් දරජ කෙණිගෙන් දනි එන දියුන් එයිහම එම රංගලකම මස්සෙකම අද මේ ෂේඛ සමය විදාලෙච්ච කවුණම් කුඩ කුඩ චේතන කොල්ල මෙහා රවුන් මෙන්න මේති මේ ගම් බය මෙහොන නැගෙනි මිසාලක දෙන් ඉමාමා විදාලු hen ජමා ගායම කුරුමකි වාජිබ් දත්ත මේ තින් රවජ මේක තරේ කොසත් කිත් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි හොද්ද දෙව්වි ආගුණ මෙන්න මේ මෙන්දුර නමාදු ආගුණ මෙන් ගීක කුරංජ හේන ඉංගත මේක හැම පොයින්ට් ඉතුරු කොල්ලන් මේ මෙන්දුර නමාදු ආගුණ මෙන්නක ගෙල්ලිගෙන් නුදානේ හුකුරු ජමාතකි ආගුණ මෙන් ඒ හෆ්තා තරේ මුස්ලිමුන්නා අය දෙ ඊද මේ බද්දල්වි දෙ ඊද බද්දල්වීම මේක තරෙන් කොන් ඊදත්තෝ මේ අසාබේ කල දොස්තර ඊද නමාදු කුරවි දෙන්නවි මන් ෂා ෆන් යුසල්ලි ෆයුසල්ලි මානකේ මේක යති ඉක්තියාර දීෆා දියුමාන් උදියු එහෙම ඒ දුරුතන්තා තිබේ බය සාබුන් එබේ කලොන් මේ හැම එකන් ඊදු හේකන්න බය කහල මිසාලක නමාజ్ ජම්ම කුරවවා සබුරි විස්තර වාගද වෙදත්ත හැම හුද්දවා حالت උගම මේ මම මගරිබ් නමාද ඉෂා නමාද નાස් වාකේ මගරිබ් නමාද වතුගේ ඉෂා නමාද ජම්ම කුරවවා මත මිසා මෙන්දුන් නමාද අසුන් නමාද ජම්ම කුරවවා එහෙම මිකහ කන්දත්ත ගොද්රි දීනුග දෙවවා ලුයි ෆසේ හකන් මිකන්තත්ත මිහාරකන් ආසා ගුණ මෙන්න මිසාලක මේ බෝතේ ඉක්තියාර මේ වකින් ખાસුග මාලේ සරහද්දු ගෝලේ මේ හුන්න මිෆද බලිමඩුකම දිමා ආගොණ මෙන් ගේග මෙන්දුර නමාද කොල්ලන් ජෙහි ඉඛුර නමාද බදලුගේ මෙන්දුර නමාද වෙට්ටිගෙන් නොදාන එතන් කොල් ආගොණ එත කොල්ලන් ශාගම හම මි මුනාසබත් තවක වාහක දක්කා එරු ගාලගොම හම ඉස්ලාම් දීනුග උෆාෆාල කුර්මට්ටකායි මුනාසබෙග්ගේ වාහකලගොම මි ෆා කොරි මිෆද මුනාසබතකු අලොම දිවිගන්නන් ජෙහි ඉබරත්තා කි කොබා බාෂ ශක්කන් ආගොණ මෙන්න දෙමග ෂේඛ් සමීර් වාහකන් මර මේ ඉබරත්තකගේ වාහක එගෙතරෙන් දෙතිම් වාහක බයම් වෙහිගජ්ජ එකමක සගොණ මෙ හම් මියන හදාන් කොල්ල දිනුමට්ටක වරම් මුහිම් ඉබරතින් ඒ අගොණ මෙන් මියද මුස්ලිමු හගියතකි ඉස්ලාමි උම්මතුග නිස්බව්වාම ඉස්ලාම් දීන් බලිකෂි කියනෝනේ දීන නිස්බව්වාම ති වර බලිකෂිකෝ මුයි දුනියගේ ඉස්ලාමුන්නකි හගියතුග එහෙන් අගොණ මෙන් මුස්ලිමුන් අදුවොන් කුරිමතිග අගොණ මෙවනි කීවගේ වර නිකමති බයික් ගොතුග අනෙබ්බුණා කම්වඤ්ඤා කුඩකකෝ මච්ච තිරේහමිති එංගත අගොණ මෙන්ගේ හැමනේ තෙදුවේ වෙන حالت එහෙන් حالتෙක් කීවගේ මේ සබබ බලාරවුන් මෙගෙන කීත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ කලේෆාන් මේ උම්මත මේ හජ්ජතුල් වදාඋග මේ උම්මත දෙකේ නමූනායකි එදෙච්චගේ හිෆාට්ටාෆිකම එදෙච්ච අමල් කොෆිකම ගනවුන් මෙන් දුහක්වස් බලිකෂි වගුණ මෙන් නුදාන දෙච්චකේ ඒ අල්ලාහ් කොතා කීත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසන්නත කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසන්නතු ඒ කලේෆාන් එබෝවේ අගුණ මේ බයන් කරවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු රුස්සවා වඩිගම් වතින් කම කන රුස්සවා තින් කම ඒකතර අල්ලාහ් ෆියා වෙන් ෆරාත අල්කන්නු කරවෙන් අගොන් මෙ බය බය වකිවකනු දීනුග වාෆරු හිෆෙට්ටු එම අගොන් මෙ මීදුන් අගොන් දෙබ්බා දෙක්චකි මුළු ඉස්ලාමි උම්මත දුනියක හොරියා කන් කොලතක එව්ව ගොතෙග්ග එක්කම එන් අලුකම් මෙ අදා කරවෙන් දා දියුමකි ඉස්ලාමි උම්මත මුස්ලිමුන්ගේ හොරි මික මේ අගොන් මේක එබ්බාවන්තකන් රම්සු කොද්දේ කමක එනු දදි හජ්ජුගස් මිසාලක අගොන් එබ දෙහ කොද්දේ අලාෆරි ෆේරා මුස්තන්ජ කලො මිහ දොම් මිහ වෙස්තෆාත නෙක්කන් එම අගොණ මෙ මියදු බජෙහේ මියදු ඉබ්‍රාහිම් හාසිකෝ අගොණ මෙන්ගේ මුයිතම මි දෙවි රාජ්‍ය කුඩ කුඩ මුයිතම බල අගොණ මෙන මියති අල්ලාහ්ගේ බොඩ ඉම්තිහානගේ තරේග අගොණ මෙ දෙගෙන් දායිරු අගොණ මෙතන බය මි ඉම්තිහානකම ගබුණු කර ඉංග තම එකම් වාකේ ගොංජහය මිහොන් නොබෑකන්තත් සම කුරාන් කුරානි ඉංග ත ෆාහිෂ අමත කුරානි අනෙක්කම කුරානි අගොණ මෙන් තරේ මේ ඩොක්ටරොන් දෙ ලෆයි බස් මේ බෝනු ලම්බා මාස්කස් නාහ මග්මති දොලෙනි බලි ජෙහුනිය දෙන් එක්ක බුණාහන් සලාම නොවීම දෙන් හිසාබදියම් අල්ලාහ් මත හඳුම කරේ මේගෙන් අගොණ මෙන් ලිබේ එම මුහිම් පුරතකි ඉස්ලාමි උම්මගේ බජ්ජෙහි අලු එම අගොණ මෙන්නකි එබ්බෑවන්ත බයගොතුග උමට්ටක අගොණ කුරංජ හොරිහා කන්තත්තකේ බෑබෑවන්ත දූ කොල්ල අගොණ බජෙහි මියදු අගොණ මෙන් එම්මෙන් එත්ත මේ එම්මක්සරට්ටක මේ දීනුග හග්ගුග මේ දීනට්ටක අගොණ මෙන් මේ වාකේකි ගුරුබාම් වන් තයාරව එහෙනම් මේ අගොණ මෙන්න මෙන් ආහාරමය අගොණ මෙන්න මේ දිරි
hunnaani kam evves miha kannege ena marwani kon ede kam Allah taka gonen bejhe mihadu ek mihoda gonen mege khiyaw tafatun ta baabamun ta duko islam ummat islam wargada kurmatta dina deve nasraki emihaga nafsara enaga ailasha enage muhtamasha nasu digenne mikanta kure vijja mi agon men libigannan je waram muhimmo ennu kota den sheikh fa qur'an kanna ade mi agon ummatuge wahaka me shefa kulli mama astuga agon men miharu dirilom mida jiluge darinna agiyutuga baykanka wargine kanka ummatuge taarikh hoteren astuga warbodo oligen gossawan den mi muslimun miyawar ma bika ma nikamedi halataka taarikhuga gossave ei ni usmani khilafe emfon mi mustafa kamal ataturk as turki usmani khilafe mi beruge ehi tirikama yak wattada efoga ei usmani khilafe ane bahus kolanga sarabada badikashi bahus ramzi gotegga islam huriya gina dawlattege mi tabawundi usmani khilafata ekama de muslimuge terege kudikudi dawlatte emihunga rattawga sarahattoga edi fottas ramzi gotegga mi fasaya mi huriyachi benu kurumde usmani fasad ehma mi aam usulukun khilafatuge bar oy duniya huriya gamuta enes mi khilafe kon usmani khilafe vettigen diyama eya vidigen den ummata me nikmetkama ki kalmuli ummatuge baladuwari fara rula lima den istimari huriya bharatakum fransa ingresi මිමිස්මියුන් ඇස් ඉස්ලාමී දවලත් ඉස්තිමාර් කර කුරීග වෙජ්ජම මිහාර මිහුන්න කාල ඉන්තක ගිතරේ මිහාර ඉස්ලාමී ගොමත මිහිම් බෑබෑ ෆේන වරන කි ඒ බර්ර ගොත බර එන් උම්මතේ ගොත ඒ ගෞමෙ ගොත අස්තවගේ යුතු මොත් දින් ඉස්තිමාර් මිහුන් ඇස් රත්තම් මි හිෆා බෑබෑ කුරි එකි මිහුන් බහාල එක්කල බෝකි වල ෆොති කොල්ලායන් හම මේ හොලෝ ගොමත මිහුන් උම්මේ අරාගෙන උම්මේ බහාලි bahala etang khairiyataka etang huriya khazanataka emihunge huriya ichitake beerun koggen e mudataka ichi hoda etna mi rayitum bikapu nikmet kormundiya gos e istimaruge terega muslimunge aqida hala kurmattaka etebbar masekete muslimu sagafe kharab kurmattaka etebbar masekete kormundiya ta'lim nizam fasad kurma dini ilmorin ne maidanu ekkiba kurma ingos baawr kantatake koregen diye gos adi ege iturun mi eta million muslimun marafas gaumtaw tarikh dirasa ku nifana moriyash emima istimar gaadaka dushitoraka ahara demigen dir e zamanu ga tib muslimun nang ihsas kurwen ekan ebihunnak emihun me furtam koluga hinu qur'an e adirikam duha kus alwilene fatihin annanakam gash e daraja ge mihun tibi istimar ku fasto gitu gaumtaka askari gotu garaga dehinna mes ummataki evve zamanegga aluwati kama ruhe ummaten nu islam ummataki abodus minimum kama yakuga emihun hagguga teduwe alun ambara diinuge kankan yaada kurmun abodus ummatuge terega ruhu hore ehma islami gawmatu terega ufedur mikahala ruhu take mikahala qaidun take diini ilmurin fahatuge tibege nikume istimar kurmatla istimar komme sife galgol menge rattakum miharone beeru kure tihrajim seven beeru kofan enwan awmenge askari bara hore ganakum awmen terega minimum kama ruhu urima abadus islami aqida rakkaterumge josh ummatuge darege haysiyatun awalmen terega suri em eusulun islami qawmatukum istimarge mi askari bharata bani beerukufa adi mihar algomen halata balafiyam duniya guriya gomeg gawas islami helun terikam ruhu eba hinga ummen alun tedumuge wahaka eba dekeve ummata dimafa oy mi nikamatikama balikashkam alun ambara ummen aragatum shuura josh adi ekanga masay kurmug wahaka mul ummatuge bedeke misala kurigo jam algommenge nebbay muassasatak misala ka mihare boy mi rabitanga boy uduni kuriya islamic gomata ke tamsil kura ennundo mi islamic bank tange bori islamic mali idarat e bori islamic international university tange bori islamic dirasa kura academy tange bori internationally ehma egmane ki ilmi gotun umme kuri arwa tafaat honortaka ko muli umme kolotte dumuge vishtun duniya ummatu huriha sarahad degge kuramunge bede e maseke bu kuro e mali hi terikam for kodde e ekankam eba mine ekiki center toga taalimi tantattoga eba dirasa ta kuro e maseke tekin eba de kuro e anengem balafiyam algam kuri halat balafiyam midennevi zamanuga ummen oy halatega numme do ummen oti ki me oti umme tarqiya tahziba kuriyarmuga tamaddunga adi alun ambura ummatuge
ಗೆಲ್ಲಿಫಾ ಮಜುದ್ ಅಲುಂ ಯಾದ ಕುರ್ಮುಗೆ ವಿಷ್ಣುಮಾ ಫಿಕುರಾ ಖಿಯಾಲ್ ಅಳಗಲ್ ದುನಿಯಾ ಹುರಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗೋಮತೆಗೆಸ್ ಎ ಬಹುರಿ ತಾಲೀಮಾ ತರಬಿಯತುಗೆ ತೆರೆಂ ಅಲುಂ ಅಂಬರಾ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮಿ ಸಗಾಫೆಂ ಅಲುಂ ಯಾದಕು ಉಮ್ಮತ ಕರಾಮಂ ಹೋದ್ಮುಗೆ ವಿಷ್ಣುಮುಗೆ ಎ ಹೇಲುಂ ತೆರಿಕಂ ಎಬೋಯ್ ಯಾದೆ ಕೊಳ ಮಿ ಮಸೇಕುರ ಅಲುಂ ಅಂಬರಾ ಎ ನಿಕಮೆತಿಕಮ eki kankama gos magan alun umme ambaralu mattaka ekanga maralu mattaka mase ukurum tafat nanta tafat bahana taw ekama gos allah irad kurabe islam umme egotugo nonnana ummatuge komme fardege hituga leifa akamen ei ummata an kolatte dungo shoraki e dirani irad kurabe umme ege astu hagigi masara ege hagigi magan allah irad kurabe annan ei allah subhanahu wa taala mi deen wani huriha deen teke macce faalu kura eki zaman taw annan marhala tagennes ekalang deen ehen huriha millet ekek macca faalu qurbane taqwa warinna wani emme heyo nimu so isam me program ni umaka asawati am nimadu gotem fo ade agon menge me hama iduge hewdu ata taqabbalallahu minna wa minkum idu advance ko bay me bakiya tahuni hama agon menna me ufawer idek gotu ade agon menna ki aman oman ade agon men allah subhanahu wa taala ga hadrata rujuwabe ade agon men kurimati baba balimadu kamu aragatuma ade agon men gawmage tedumuge waake furihama hivvara josh agon men kibaga wakin khasaka zuwanu mekan dattaka de tere visna emihun allah subhanahu wa taala magar rujuwabe agon me fada idtaw agon men din hudda kuda tarhage matin eidu gofa libigatuma agon men komi azum kandalam waane evve salege timanna idaki timanna libunu hudden nune nubakan tatta kurumattaka e bay mihunna hiwe ramdan mas nimuni mes ten hisab alukama duruwe ten hisabu timanna miyati kuriga halattaka maja kuruma emiha hituri gotaka dinuge inta fahanala diun nudanshe me iduge segota lebun adi allah subhanahu wa taala islami umma wargoda kurabba adi agun islam ummatuge meduga ekuri kama agun menge terega agun me divi rajje wakin khasa agun meduga onna ebbande fakama gulun gaamyogen diun kama idaki agun me shefa kurbe ngama agun terega anna aram khasa dini shiar take faalu kore mege terega boda agun eidalu hengama ekwarikama ebbawantakam e mujtama terega fennan jenekama mi ebbis kama agun terega adawatrikama nafrata baba uma ulverikam fede huriha kantatake nattalanje ebbis mihika terega masere je furnama ekankam halluwegen gos mi hunge hitta saafuwegen danje astuga kame idaki huriha bawategge ijtimai materi golunta badewegen danje kame hagetu gemima em muhimmukama ki deenuge mi matwer shi'aru dashuga algon men emmen ebbawegen ummatuge maslahatuga adi algon men gawmuge huri islamic karamata gawmuge maslahatuga emmen atuguladagen mi ekuga maseke kurmuge vishnu ei baabawuma adawatrika nafrat jaga nodiru muli mujtamauge maslahatattaka emmen ekuga maseke kurmuge vishnu hagetuga ei algon men ideg emme boda dekenje nekama kemi ayekuga ummataki algon menge mi gawmaki wara kudu gawme hatarsteek ha mihum hatarlaka mihum metamule eko mi warabod ummatege bayen hama algon men muslimuga nazarum bisnada afiyam eta billion bayge terege himene ben algon mennaki ummategi en ummate komme taak tibbas algon menge mi aqeedaage mi gulmaki de terege onna rongokum waki kure wechennu komme taak kuttasse algon men akhe ehema algon men me gawmuga allah rahmatun amankama eko algon idu fa korman daruga algon men muslim akhonna akhutun eki gawmato gebati warabbika halu suriyaga muslimoni bikayfa yamanuga adi mi falastin belis iraq belis adi afghanistan belis dunia tafat kankoltoga muslim bar nikamati halu gulum bade ne algon men mi eid fa korman daruga emi hunga matin algon hadan koranje emi honna algon men he foro magen ejam algon men he foro je ehi tirikam foro ko denje hame akuge mihunotaka heodu akurun ei algon men mi eiduga hama warabboda faha koranjeen kame agon mega muslim akhunna ukhtunge matin agon handan koranjeen mifkala komme ihtifalega khassa gotek ande be plan sama proma bayar weda anti de maul matata ka war boda shukr danno ingeda ad me dalgo me wahaka dakkali eeduge ufa faha kurumuga eeduge ufa libigatumuga algo me visnadan jehna kantata ka gule gotun algo me namige de tin dos fahumi baddal korani algo menge mi haruge allah eedu dos
ade alumen mi deke on wa hatawge aliga alumen nan hama eve engende eid ki ufa faalu kurmatta ka islam deen ga lawa fa wa duwa hekan ehen namas e eid ge ufa libigatumu ga alumen visnanje war gina kandatan ge bohurikan alumen eid ge ufa faalu kurayruga islam deen ge hudud ge terege islam deen ge kandalu wa fa mingondu terege ekantatta kurmaki war muhimakame alumen nan hama faitu itana nazaru hingala ayruga war gina faaro eba fenigende mi mintakum beerwe bayin haltoga bay faaro algommenge amal ta data ennamis mi faaruge mi idaki algomme mi denne islam deenuge mingan terega hudud tahu terega faaha kura idekkamuga algomen hadan ebeje mikama samalwe ida tayyaru mattaka algomen kurwe kantattoge terega wes mi dennevi islam deenuge hudud takum beerwe faawa kantattar du kolla islam deenuge hudud tahu terega idu faa faalo kurmattaka algomen tayyaru wange beje alumen ham mi program mi genes deni mi haruge mi nazuk halta veskuligen kama baati walon ham nimmalum faha kolla bay kantata hama medo program is nimmalum kurin faha kollana ad alumen mi har mi vetu kuramandani alumenge aam halate nun alumen mi vetu kuramandani aam halate alumen terega balimadukan adivese boy alumen nan hama tafa hisab taka balala ayruga adawtan hama iturwa mundatam vese bo fene enko mikam salame be aam halatun aam halataka diumuge furiya zimma eves elfameni alumen fardunge boduga mikam salame be mi annani fardi zimma ada kogge alumen mujtamoge salamata rakkaterkamuge wahge dakka ayruga mujtamoge salametterkan libige midani fardi zimma ada koggen fardi zimma ada kurmuge sabum mi himaya vegen da ijtimai rakkater kamuge huriha faada milibeni alumen wakiwaki fardunna enkam alumen fardi zimma ada kurawwa mulimi gawmu mi wabain salame kurmattaka kom befalke se befalge dawru em furihamen ada kurawwan ebeje ade ham sikhi beflon edeva irshataka eggota amal kurawwan ebeje alumen fursatan hului fawi names kandala fawa mi ingantaka eggota amal ta behette to mase kuran ebeje ಗಿಡಗಿಡಂಗ ಎದ್ದೋಮ ಸಾಫ್ತಾ ಹಿರಕೊಮ ಗೊತ್ತು ಕುರಮಿ ಜೆ ಕಂತತ ಕುರ್ಮ ಅದಿಯಸ್ ಹಂದಮ ಫೋಳಕೊಂ ಅರುವ ಕೊಮ್ಮೆಹಂ ಬೇರ ನುಕುಮೆ ವಡಾ ಗಣ್ಣವನ್ ಜೆಹಿ ವಡಾ ನುಗೆಂ ಅದಿಯಸ್ ಬೇರ ನುಕುಮೆ ವಡಾ ನುಗೆಂ ಗೇಗ ಮಡಕುರವ ಮದನ್ನವಂ ಏದುಗೆ ಉಫಾಲಿ ವಡಾ ಗಣ್ಣವ ಇರುಗವೆಸ್ ಮಿಕಂತತಕ ರಿಯಾಯ ಕುರವ ಮಿ ಹುದೂದುಗೆ ತೆರೆಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಹುದೂದುಗೆ ತೆರೆಗ ಅದಿ ಮಿಹಾರುಗೆ ಮಿ ಹಾಲತುಗೆ ತೆರೆಗ ಸಿಖಿ ಬೇಫಳು ಮಿ ಕಂಡಾಳುವ ಹುದೂತುಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿಕಂತತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆ ಮಹಮನ್ ನಸೀಹತ್ ತೆರಿವ adam irad kura maadama vesmiga a program ka ki a mawdu ka ki te befuna baddal kollana meduga program belleviti huriya befuna ves wara boda shukr dannamu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh